Ang umbuhanggu tapahambur beli la kanal YouTube GKI TV. Mata kata hawanjer wikinda la dalu ruang undanya na pulung na miri laludu nahu. Na pulung na parong unda laludu yena rukuna pangia pakarai. Wieling la pamalangu kawudu 55 dalar dambu lupa landalar hakambulnom. Napapatan danda, ya dia kena dalar dambu bawana. Oh Allah, tinggi ya na hamayangku, ambuta lurunya na pakaraingku. Ang umbuhangku latamu na imiriyehu karitu. Ninya na nomuru hau dambu, wieling la pareta, nduma naraya tu. Na nomor nuna naraya tu napatakanya nggaraya nama tumbuh harap andamu niara palakara roku nama mutu nama kanabu yakan dia nama hanggamaru. Na nomor hau dambu yena yadu yaka napangia patakanya nama tumbuh harap andang laluri. Kanggita ka, patakanya ya katangalanya na maharui laluri na. Ang umbuhang kulatamu na miriyeho karito. Napamalangon yan. Wana. Panangalanya na handuka na laluri na nakaray pandulang. Na parluya pangia duma panapatakanya. Ruko na mangadat, panahanganya na tao na mamuhunya. Napahangga na irambuti ya, kanadu hangga na niya, na ang wiki na, napangia patakanya, na handuka na ipamalango, iya duyaka lay miri ala. Imiri ala pangia na, pakarai pandulang, pamalango iraparhaya, imiri na makahiri ya, wieling lamuhuna. Ipamalango na warang lay miri, preruku panatanda ya imiri ala. Ang umbuhanggo latamu na imiri yeho kaito. Ladalu takan na niya, nalihan duka lalurin na niya. Niya tatain mo pangiya, patakang. Pangiya patakang niyang garaya na papaaran na, ang napapadan na. Laang napapanggolo, ang lupa lakalien binda. Iya duyaka na pangiya patakang. Nahanduka na matumbo laluri na. Nuna nahamu may. Patunan mo. Tahohar halay. Lahanga na imiri ala. Ngaraya na haduka na. Ngaraya na papadan na laluri na. Imiri ala. Na mahamata tanyuta haatu haatunda. Na mahamata tanyuta buandaban. Ang namapinya na handukan da laluri na. Imiri ala na mamaka pandula tanyuta. Ang umbuhanggo patakanya lemiri. Ngaraya na papadang, ngaraya na handukang laluri. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.